Pilan pa mo, ating metong nakakalaguran na mig-request. Papagawa ng metong makuya da video message ining kayang anak uling kayang daratang Biyernes, pagmasusyaning kayang 21st birthday. Incidentally, ining anak na, inanak ke. Ketang panahon na malyari ke pang magtegawan kayang binyag. Bayo itang pepalol ng sulat kanitang apong seto, circular letter, pepaganakanan kaya kaming pari, enroll me, minister kayang binyag, ketang panahon na ito, inyawad ng arsobispo kantaya apong seto, ing-ena kami maging tegawan keng binyag. At dong pulat metong ng Banoy Milabas, karin king pisamban na ning parokya na ning Dolores, king San Kete San Fernando, gimpanan ing binyag. At ako kalingwan, ketang binyag ita ning meging inanak kong Egio, atin kong inampang ametong akanta. Ketang panahon na ito, year 2000, sinikat siya kanita itang kanta ng Jamie Rivera, Jubilee Song. At pelitan kay lyrics itang kanta, at inampang ke kanyang binyagan kay ning inanak Egio. Anya may yapan ko kay ning inyawad ng short video message ni ning kakalaguran, ning kumari, ay ibeng dating akayabi akong CI, karin king University of Assumption, anyang panahon na bayo kong pari at may talaga anting chaplain. At makanyang king meging kakalaguran ibeng Torno, at kambiyaning kayang asawang Eriki, makanyan medyan pamikatagon, may kapia beabe kanita keti. At yakula kalingwan, uling anyang panahon na chula keti, uling pareulang nurse dening mi asawa, maralas po ang datang itang pamikatagon na sakit ko, ilaring mumunang mantabya ka na ako, at nung sakaling idaladak man hospital, potang makonfine ko, sa lesen ng iganagan ng sa lesen, bayo ilo pabalwandima at bayo dako punta lang hospital. Ang gana kitang linipat na karinking Amerika. Anya marulyang bagay ini mensaheng adwana ning kakalaguran para kening kayang anak at pigsikapan ng dening hanggang ninong at ninang, lalo na't emya akayabi king pamanlagul ining inanak, ngini mo mang panahon ay taking kayang debo, 21 years siya, makanyang maging dalan ing pamamimensahe. At dake na ni mensaheng biniya ko, yapin ining kanta aamanwan ko, lalo na't anyang panahon ay kanta ke, bingot siya pa mo ining inanak, at ene pa balo ining, ene man balo ining kanta, at ene man dimdam, at lalo ene ang tinjan. Makanyang keng inampang ining kanta, at mayapan yung idake kay ining kantang amanwan ko, isang pakiusap, nga naning kanta. Hindi ko ginustong mabuhay dito sa mundong ibabaw, ngunit heto kami umiiral. Tao rin kaming katulad nyo, may damdamin ding nasasaktan, at may pangarap na inaabot. Isang pakiusap ng isang batang tulad ko, sana ay bigyan kami ng halaga. Nawa ay tugunan ninyo ang aming pangangailangan. Turuan din kami ng magandang asal. Mahalin nyo kami, wag sana kaming pabayaan. Kailan may di dapat iwanan, dahil kailangan namin kayo. Ang magandang kinabukasan ay lagi niyong iniisip, kaya kayo ay nagsisikap. Kahit simpleng buhay lang, basta't sama-sama tayo, at sana ay laging magmahalan. Isang pakiusap ng isang batang tulad ko,
sana ay bigyan kami ng halaga. Nawa ay tugunan ninyo ang aming pangangailangan. Turuan din kami ng magandang asal. Mahalin nyo kami, wag sana kaming pabayaan. Kailan may di dapat iwanan, dahil kailangan namin kayo. Nawa ay tugunan ninyo ang aming pangangailangan. Turuan din kami ng magandang asal. Mahalin nyo kami, wag sana kaming pabayaan. Kailan may di dapat iwanan, dahil kailangan namin kayo. Dahil kailangan namin kayo. Mayapan king dinakining kanta, uling king kabilyanan ning anak, may kadketang kapag nasanang mi pakayap ya. Makisabing mayap, nasana din ninyang ulaga. Nasana mi pakayap ya, at maging mayap, at luguran niya't paboren, at lalakwan, uling kailangan na larining kayang pengari, dening taong makapalibot kaya. Pero sabi ko, kening mensahe ko, kening inanak, GM1 kailangan makisabing mayap, para kang luguran. Milabasing 21 years, ligurana kang tatang mo, ligurana kang mamo, ligurana kaning pamilya, kambiring kamag-anak at kakaluguran. At atyo kami kayong lele mong makayantabi, kayatang kapag nasan mong tuparan na rin kaya kang pangarap, at managumpeking biye datang ingaldo. Gaganakan ko kening ebanghelyo nung makananong o ning metong babaying kinulasyo at sinabing nuwan niya itang atsyan amig karga kaya ka at salong siswan mo kanitang bingot ka. Mekad keni mididinan ulaga itang misyon agagampanan daring pengari ning ima kambe ning tatang. At makanyan lang mi panwanan, maging matulat mi panwanan, potang gagampanan ding karelang misyon, potang tapat dang kagampanan. Dapat nga nang sinabi ning Ginoo, bagkus lang nuwan detang makiramdam king amano ning Diyos at tutuparanda. Mekat king nanumang misyon at tapat tamong gagampanan, tumula tamot mi panwanan. Lalo na't king kaya katamong pamibiyebye, pagkapilitan tamong tapat gampanan ning kaya katang misyon, at makanyanyang masalang mayayakit no makananotayang tutuparan, pakiramdaman at tutuparan ing kaburyanan ning Diyos. Makanya nakatamong mekad agkatan niting kapag masusyan. Misyon tapat ng gampanan, bantumulat mi panwanan. Ita mo, anting kapampangan, kanitingaldo, misan tapang gaganakan, itang metong nga masanting akwento, nung makanano yung megumpisay metong nga misyon, apen mo na naning mumunang obispo, ami talaga ketiking kaya katamong diocese, anyang mikawaniya, king Manila. At kasanting nga pamikatagon, nandin anyang magbiyahe ko, papunta kening venue na ning kapag masusyan, ning kapigaganakan king kanam, kapag masasyaning kanam mapulot limang banong anibersaryo, ning canonical coronation ng Virgen de los Remedios, ameganap ka rin king pisambaning parokya ng San Vicente Ferrer, Kalulot, Ciudad San Fernando. Makiramdam kayong radyo, kabang magbiyahe, at karanundang migising di kong siya, ang po pa'y Sir Alden, may miyang annotation, kening kwento, anyang gena kanyat bedikan, ing pangatatag ning krusada ning Virgen de los Remedios. At daki ning karelang kwentuhan niya pinitang
mission gimpananan ni mumunang obispo ketiking anyang diocese siya po, ing Archdiocese in San Fernando, Pampanga, ketang mumunang meging obispo, lubos kagalang-galang obispo Cesar Maria Guerrero. Kabud ketang panahon na may gumasidya ka pamilitaning pastoral visit at makanya ng ikiting kabilyan ketiking pangkapampangan at makanya niyang midinan inspirasyon inyawa din kasopana ning Hindu king kayang titulong Virgen de los Remedios at makanya niyang miyumpisan ning metong amaw lang misyon ang makaparikil ban kanita apasyag tamo ing lugod apakit tamo ing malasakit nga napinitang dake na nitang kwentuhan dari kong siya at Sir Alden nandin king pamamiyadang annotation king radyo abayo miyumpisa nitang alas 5 misa itang ikit na ning mumunang obispo ketiking kaya katamong kanita diocese pa ang yeni archdiocese ikit ng ating debosyon kaya katang kapampangan pero kulang ing lugod nga napin kong siya naman alang lugod alang balasakit nung kulang makanyang mekad peting karana pesolungan at pelablaban ing kasalpantayanan kapamilatanan ning krusada ning Virgen de los Remedios ining krusada de penitensya y caridad metong yang masanding nga pamikatagon kanitat anggaman ngeni nung makanano tamong pagkapilitang ipasyag ing lugod kining kasalpantayanan na kaya katamong palalaman at patutuan mekad ka rin kanya-kanya tang misyon kambiyan na naman ng misyon ng krusada ng Virgen de los Remedios, kambiyan ng Santo Cruz del Perdon, y Caridad. Karagulabaging ing apakit taming lugod, ing apakit taming malasakit, at itamo pabustang magkulang tamo ketang lugod na kaya katang papasyag. Ban kanitang magiyang mabye, katakwa tayang palalaman at patutuan ing kasalpantayanan at inggap tamo, lalo na't kaniting banwang iti, pagmasusyan tayong kalimang dalan na banmong anibersaryo ning panyatang ng Krisyanismo ketiking kaya katang bansang Pilipinas. Makanyan sanang iting kapag masusyana ning kana mapulot nimang banwang anibersaryo ning canonical coronation ng Virgen de los Remedios pamikatago niya misan pa ban itamong kapampangan king nanumang misyon akya katamong gagampanan tapat tamo sana iting gampanan ban kanita kalupan ng Maria, tumula tamot ni panwanan. Ketang misyon tamong gagampanan, pagkapilitang tapat gampanan, pakikwanan tamo mo sanang pakiramdaman niya ing amano ning Diyos at tuparan niya iti. Kawangis na ning pisyag ning Gino, ban kanita, miyabe tamo o kalupan ng Maria, ing magitamong nuan, arapan na ning Diyos. Dake na nitang mensaheng binye ko kay ning inanak, asabi ko kayo, pakikwanan meng gampanan o pakikwanan mong tuparan ing kaya kang pangarap king biye at sana datang ingaldo managumpe ka. Pero emo kakalingwan king biye mo, pakikwanan meng pamintuan at dinan kaganapan ing kaburyanan ning Diyos. Mekad uling iniing paralan ban kanita king biye, tumulat mi panwanan. Nung ing misyon, tapat tayang gampanan at kawangis ng Maria, makiramdam taking amano ning Diyos at tuparan niya iti. At pinupusking ka na akong greetings, kitang greetings sa have a blessed 21st birthday, Gio. Akalingwan kitang metong pangbagya buri kong sabyan. Sana ba ito, digdag kaya pala itang mensaheng, be blessed and be a blessing. Uling uyan ning metong ng paganakan iting kapag masusyan, makatudyak king mismong aldo ng kebaitan ning Birhen Maria kaniting September 8, ining pagmasusyan tamong anibersaryo ning canonical coronation ning Virgen de los Remedios. Mangintulid siya ng itamo man kawangis ning Virgen, king kaya katangbiye, may panwanan tamo. Dapat maging kanwanan, king pamilya at maging karing aliwang tao, at kaya katamong akakayabit, akakatab mo.
May we be blessed and be blessings before other people as we strive to fulfill not just our dreams, but to fulfill God's divine will in our life. Mission tapat tanggampanan, bantumulat, mi panwanan.